murakaza neza kuri Urban Point. Ejo ku cyumweru ikinyamakuru cyo muri Uganda cyitwa NTV cyahurije hamwe abakandida bahatanira umwanya wa perezida muri Uganda, Presidential Debate, aho bose bicara bakabazwa ibibazo ku byerekeranye n'imihigo bafite muri kampeni zabo. Gusa Museveni ntabwo yitabiriye, ahubwo we yari yakoranye ikiganiro n'urubyiruko bise Unstoppable Gen Z Museveni Podcast. Gusa icyatunguranye cyane ni ukuntu Bobi Wine wabonaga ko mu bandi bakandida amaze kubarusha audience, asobanura buri kimwe neza adategwa kandi bigaragara ko a symbol of discipline. I came from the ghetto, the worst of character, but to be that I'm a happily and decently married man, well educated and all that, that speaks of my character. Ladies and gentlemen, I present myself to this generation, to unite this generation, to uplift this generation, to stop our tribalism, to unite the country. And with your support, with your endorsement, I am sure we can all change Uganda. Ninge rugero rwiza rw'ikinyabupfura kuko navuye muri ghetto, ikindi ndi umugabo wize kandi wubatse urugo. Ati bagore namwe bagabo, ninge uhagarariye urubyiruko, nje guhuriza urubyiruko hamwe, kuruzamura, guhagarika amacakubiri ashingiye ku moko ndetse no gushyiraho igihugu gifite ubumwe, twese dufatanyije, kandi ndizera neza ko twese twahindura Uganda. I'm sure we can all change Uganda. I've said it before and I say it again. I don't present myself as the most capable or the most educated or the oldest or the most experienced, but the most committed to lead this generation out of slavery. When you vote for me, when you vote for the National Unity Platform, you'll be voting to end 40 years of dictatorship. You will be voting for servant leadership. I present myself not as a boss, but as a servant. And most importantly, we as a nation will be able to march ntabwo nivuga nk'umuntu ushoboye kurusha abandi, wize kurusha abandi, ushaje kurusha abandi, ufite uburambe kurusha abandi, ahubwo ndivuga nk'umuntu ushoboye kuyobora igihugu muri ibi bihe nyuma y'ubukoroni. Ati nimutora ishyaka ryanjye muzaba murangije imyaka 40 yose y'ubuyobozi bw'igitugu, muzaba mutoye umukozi w'igihugu. Ati sinitwara nk'umubosi, ahubwo ndi umukozi. Abandi bakandida nabo bakomeje bavuga ukuntu bagiye guteza igihugu imbere n'abaturage muri rusange, bavuga imihigo n'imigambi yabo, gusa wabonaga ko Bobi Wine ari hejuru. Dr. Besigye has not delivered us to Canaan. It's unfortunate. The crowds are important, but it has to be a guided crowd with a focus, as General Muntu said. Ku rundi ruhande, Museveni nawe yaganiraga n'urubyiruko arugira inama nk'umusaza mu buzima busanzwe nuko wakiteza imbere mu byo ukora. Ubuyobozi bwa polisi ya Uganda bwo urihanangiriza abapolisi bafite imyitwarire mibi muri iki gihe, uvuga ko itangazamakuru rifata ibintu byose bari gukora, kandi ibyo itangazamakuru ryafashe isi yose iba ibireba. Inababwira ko batagomba kurwanya abaturage, ahubwo bagomba kubafasha muri kampeni.
and get out. Then if anything is done by the police, I'll be the first one to be very tough on them. But if it is beyond 6, I will also be on them and say, what happened? By the way, since these campaigns started, now I also want to project this tolerance. Murakoze gukurikira iyi video. Niba mushaka andi makuru ajyanye n'ibintu byubaka umutekano n'inkuru ziri kuvugwa ku isi, mwibuke gukanda subscribe, mukande like kandi musige comment. Dusubire mu kanya ku yindi video nziza cyane. By using non-lethal, right? Someone was asking me, when do you use tear gas? We use tear gas when it is necessary.